Richard samfana. Awunangcono. It's either ukhima na rine kana ukhima ngangi. Satwa ke ni ta khonzina ra banansu. Tumvisa mari tumvisa la n'wana. Mihleketa ka andzaka lo mina kombe xibanga mithlela mi pfumela ku na vukungu bya ntsongo lebyo. Mina nta huma ni hala ndlela ni ya miyela timhaka ta n'wana. Ku ri na kutse va ri nga dropa charges tsavo man. Because is this a date? Sisongila son. Skat. Ay kat yari so. Yeah. 50 million le. Ya wena Richard. Ladies, na woshela mina ngangumwa. Ishi wonja sha mina. Yamasha nandiya. Anakukunika swana namuhla. Sure. Se, injini ka uhleka swiso. No, man, I didn't MEC or provide 50 million. Aniput? Yes. Aniput ka? 50 million. Yeah? 50 million. When I relax. But I was with the 40 million. 40 million, yeah. You don't show my Brazil. That's wrong. Oh. So, di ba nagwentla di ini? Okay, swatsakisa so hikuva n'wana un'wanyana wa la kaya insimu ya leti akeni. Mike kumi n'wana. Pensani. Se hleketa ku ri mina ni khegurele ni nge endli nchumu. Mani a nga swi vuli hi ndlela leyo. Fan ka ba hlapa. Exikarhi ka vanhu lava hinkwavo wena. Exikarhi ka vanhu lava hinkwavo I ya tsandza hi mbuti leyi Richard. Ba mara mfanekele ni endla yini? Mitsona ku xiyimo a xi tika njhani tolo. Mahlori nga swi kota ku ka xikolweni kunene baba. A swa boya ku nta na ndlela yin'wana yo antswa lani. Ndlela ya thyaka. A mi lava ni le endla yini sene baba? A mi lava ni endla yini? Musa. Mani komela mi manyana. Ba matoko yina ni. Eka nkarhi lowani ku sirhelela ndyangu wa ka hina hi swona swa nkoka ngopfu evuton'wini bya mina. Hayi tsoni famba ka ni tsumisana lowani Richard le ndzhaku nga. Sirhelela ndyangu lowu wena. Tiko ro sirhelela hi mani. Loko u tsandzeka wena ku tirha na khamba leriya Richard. Nkarhi wa valova mina. Na nkarhi wa vona. Vanhu va fanekele va xalamuka evurhongweni baba. Futa pata khawula famba ka va tshembana na makhamba lawa. Simi ya kwihi? Ni le ku phameni. Mana men. Long cup. Mananga. Ni kombela ku ri u nga va heleli mbilu. Naswona ni kombela ku ri u nga va soli. Na swi tiva mani. Ta kombela ku mi ni khomela loko ri ni va lwe ndlela ku nga ri yona. Fika kona na mina minkarhi yin'wana mama tiva ntwangu ku na mina ni tsandzekile ta sirhelela ndyangu lowu ka hina lowani. Kwala u nga za u tsandzeka kona n'wana mina. Mina na tinyungubyisa hi wena n'wananga. Na tinyungubyisa loko ni langutise wena. Ku hava na munhu na wun'we la tikweni loyi a nga tshama teka na yimisana na dinuna letiya Richard. Handleni ka wena hi wena ntse. Ku tekatekisana na Richard na swona mani. Kambe xa nkoka ni ku fanekele ku ni hlula. A ni tshama ni n'wi hlula phela mina Richard. Tavenini u vodile ku ri o khedefa MEC wa province a dile ke swa hona tsa hi province
adile le bo modao reshet e le gore ke mano ya ba ke tsenana gore mo village ne ai ka moka na yona aga disa di MEC mayara ba re ke ne bo baba bangwe ba councilor a ona ka this area a ona motho wa ka tse tsebene gore manda ena she's the queen of this village a bo lo shota fela gore be ba tshwantse go change leina la village le ngwalo gore manda ena's village from Mandina's village is Mandina's tavern. Even some get more jack. It's about So, but that thing I could say Sakamanda or that is the reason one of the ice cream you guy. That's so funny. Man, Papa. Nari tobara with the man. You can't get him into Masokulam. Cancer. You could say it. Na nyimba kwa man senibzele ko umela la inashika ngawini eno friends all day man why umbrella budget yaita you approve hey papa why approve 10 million inkwayo hey MEC ko na yone yote why itokota ku shawa materetero yorima mara cancer ne cancer ngawre atrine ta mushina to service budget ai papa man labaya hayi abanga olobang abatika kahle ipune intokoto wa n'wina wa ukushavisa papa wona nga endla ku ri kuma mpimanyeto lowu I miss you okay papa ikutirhisana swin'wanyana hi ku ni mi hlekisa se tolo kama mi gesa ku ni humese hi mani tona a yi ri mani n'wananga vukosi hleketani phema a ni nga swi tivi ku ri i date no hlamala munhu a humesa swiluva ti-chocolate a swi tivi minkarhi wa yena papa nga ku ni nga takasi ni nga mi takasi fane swo mi vona ku ri mi njhani papa ni nga twana na vukosi mina vukosi hayi papa kwalaho ka yini lahla maphepha i nge ma lavi ka ntengo wa Richard a ni tshembi ku ya ta ma tirhisa wa tiva tiselani ku hava ndlela ya kahle yo vula leswiwani kambe mina ni hlamba mavoko ka timhaka letiwani ta Richard a ni yetini tshika ku tlanga hi musa yi tirhise mari na nkarhi wo tala ka nandzu lowu na swi tiva sweswo tiselani ta khomela u khomela u ri yini hi nkata chawuke u lava a veleka ajele nkata chawuke nga veleli yena yi ta huma nhlekano namuntlha kusukela swa rini yala mimahongo mina na leyiwani Richard yi nga valula hi wona tona hi wena mani musa se u endla ntwanano na sathane yena self a lava ni endla yini tiselani ni tshama ka ni n'wana loyi wa Richard ka hlokomelo le kaya hi sweswi swi lavaka a swi la u hlawula leswaku yi ta va khomisa njhani va tiva tiyiselani laha vutomini lebyi hanyaka byona sweswiwani vutomi bya yena byi fana na ntsutsuma minkarhi yin'wani fanekele ku hlawula ntsutsuma lowu lavaka ku ta tsutsuma ka wona a ni swi tshembi leswi u tikomba se u karhele ku lwa hi musa njhani futhi vukosi nga mi pfuna yini Aniku, ni kombela minisi nkadani nyana? nkomi mi hatlisana ntirho wo tala maphepha A ni lava ku kombela ku rivaleriwa ka leswi nga humelela tolo. Mi lo saseka, mi munhu wa kahle swinene. Ene ntombi ya fana na n'wehe. Muti swo la yi boya ri na mahika. Ma ni twisisa musi? na mi twisisa mi nga vileli swona No, ku ri wa twisa na swi tiva. No la ku ri ni ta hunguta na rivilo, man
Wa ni twisisa? Na u nga vileli loko u chayisa ntirhweni u chayisa nkarhi muni ni ta ku teka ndhawini u kimerile. Ni swi nge koteki. But because mi wa nuna wa kahle ngopfu kambe a ni voni ku ri ni nga kota ku mi nyika ntsako evuton'wini. U nyika ntsako wo tala ni byela ku ri u sasekile u xongile loko ni twa voice ya wena u ri famba u ri hala na tsaka ni ntsako ni risema ra wena ra ni tsakisa swinene. U xongile. But because sweswi ni langutisane na mintirho ya laha tiakeni hi na va ka Mudau tiko leri hi langutisile se a hi lava ku famba hi tiphuntisa laha emugangeni se swa ku twanana swi nge tirhi na ntirho wo tala ku fana. Sieleja go goje. A be ke travel ye bele ke ya maemo. A o kana wa bo malambane. O da batho ba bedire ka mo. Ke re MEC. O ba imowe a ke tsamaya le reshet. Bona la tana. Anna magana ku he a tshame ku hosinkati shiba a tshame ku. Mina bona a swi ntovi na kun'we. Na tsara na swi ntovi sweswo mina. Ke mani ayo. Motho wa bana ka yena. A ke to bulela. Ula njalo. A ke bude le tso. Ga bole le tsebeditse di tseni yana bele jeo. Ke o re ke mo fe ayo. I stick. Bon. Must be nyanga tsa yini. Nyanga tsa ile shiswa musama. O le ka malatelo ya Richard ya bena. Lo hona ke benga magala. Mosa a ke boya la biswa ke dilo ja wena. Ai e bula njani? Shilo tsandeka. U tsandeka un poirile i tsande na bantu ba ka risinga man. U boule byane. Na mosa o ba tswande re ya da ba re dieta ja bo baba wena. A lwendro ya bo baba we. Wena o lulete di bia sipotsoni. Okay, o isikamo mosa o ba ka se khona. O lwela kitchaba ka burina community yawe. Wena o emete di bia ncincinca. Ke ntrelo ngoro do ede yona. Mukhala be muga yo abala la nuko re alwendro yawe a ji ya rumele je ngwana ka re ngwana ke no yara ngwana wa laba ndro je ja bolela je ke ja khale musho wa maburu budile here ana bela o dilo pakela le shatra nna ka mo ke kana majaga ri o do le shatra ke ya ri tsena nga aga tshama na plakata o tshama na la wena o ka we straight le batho wa le tseba ndadi khore o nthuse nga something ya Nina ungantshela cho. Ningisile? Jo. Okay. So ndati khore hila chomi ya uya polisa. Bangi mapolisa. Uye wambe nayo uri hey man. Rikombela uri avise Esther. A drop its charges. Esther? Yeah. Kunjinja yini? Uchincha uri ndo amba na Musa Baloi. Rita dili ya wari arinda nga mulicha uyu mtu abva Esther Baloi asidrisera mra. Sendekil? Sure. Ntalona Stop stamsekil? All right. So? Kansani Barich? Hey, moyo. Kusaseka? Sumutembera ka ngwanana. As type yao. Type ya kukanzela ra uko. Uzosaseka. Daranza. As type ya one man. Yeah. Oh. Oh, bukosi ngwena lapha. Aye. Ngwena munhu loyi. Mutawu, ni siya henhla ka tafula, ni hleketa ku ri ya laveka, ni le ku hundeni. Bukosi ka, majambo lawa mi endla yini ka? Anendi nchumu? Aha. A wu lava ku ta dya dina na yina kaya? Ntata, loko tani, a swi kona lexi ni xi endlaka. Hi swona. Ta vona na majambo? Hi maja. Ku leswi ni fanele swi endla, hi ta vulavula. Mi tshamisana kahle.
Hi swona, mi ta ni vona. No dlaya munhu na. Ta ku vona later. Nghena. Ah, Manchauke. Nghena. Let's lana njinjani mntombi? Tsakela ku huma jele. Loko mi vula swona. Musa. Dai. Mhaka leyi hinkwayo a yi vuli nchumu. Se ni hume njhani ya jele? Ha? Hayi. Onge un'wana u tlanga hi mina. Manchauke. Swihehla swa n'wina swi vuye swi herisi. Na swi tiva. Kambe njhani? Swi ta njhani leswaku munhu wo fana na Richard a nga khomiwangi? Hayi. Phela munhu loyi u dlaye nuna wa mina. Na swi twisisa leswaku n'wina ma hlantswekile sweswiwani. Kambe Richard u dlaye tata n'wananga. Lava ku n'wi yisa ekhotsweni. U fanele a hakela leswi a nga swi endla. Se yendla njhani sweswi? ku hava xo xi endla sweswiwani. U ri yini? Njhani? Mi ta ni khomela mani Chauke kambe ku hava lexi nga mi pfunaka hi xona nkarhi wa sweswiwani. Sesi, mi thavise ku ni pfuna. Musa, mi tshembisile. Mi nkarhele ku tshama lawa hayi ma. Bona, fikini boss. Awangena. Kawuka mana wena. No, think what you feel. Basa. Boss V. Natsaka. Loko mi vuyile la GIYANI, Hane. mi hambana na Mamelodi liya. Ma u tsundzuka ntirho luwa. Mi ya vulavula hi woho. Ya, hi swona boss, a wu tsundzuka. Ya. Ni lava mi wu endla namuntlha. Vusiku lebyi. Okay boss, hi swona boss. Maneti. Ya boss. Mi ni twile. Ya, hi swona swa ku tibaxa. Ya. Bele tindleveni. Namuntlha navusiku. Ke kahle. Farani zwiviri, ndi fara timonyana. Mos. Ayinwelo re. Akunisi indlela le. Swilo swi lava inwa ku na mpimo wa kona. Phela wena u nga rivali ku ri i gqweta man. Nuna kahle man. Ma tiva ku na swiboho leswi ni nga swi khoma leswi swi nga tshamiwi kahle na mina. Sweswi ni langutela. Hluriwa hi Richard, hluriwa hi Esther. Hi loyi na nkisa ndi endleni wa ni hlula me hlulekeni baba. A hi endli ndlela leyi. U swi tiva Khensani. Mutsikinyana. Yena hi yexe. U ta tivuyela a karhava. U ta va vonile ku mara Musa yena i endla swa kahle. Mulandani baba. Baba va ri ku tlula ka mala. Ku letela n'wana wa le ndzeni. Leswi vulaka swa hinkwawo mati lama ka mudawu ma bole hinkwamo ku bole Richard ku bola mhana kona hinkwaswo swi borile leswi. Hlula swilo namuntlha i nga hluleka kambe mundzuku. Kota ku komba ku leswi swi wa swi kota. Phela wena i khalanga mani. Issue leyo hore Khensani fisha away guy. Ofuna ku mala maybe n'wana wa Cyril instead of to na vukosi uyu. Kanti we no man. Khensani, tlharihe ngopfu. She knows what's good for her. Wa swi tiva.
leswi kahle for yena. Mara a swi kamba u genius un'wana a to va genius wa rona iwe u invite vukosi ndi a stamp of approval. And what is vana vana va humeni murawa ti. Please. Tshika ku hleketa ku ri nga ku ni n'wi vitenele ku ri a ta tshama na yena. He's not coming to stay. A nga ta ku tshama na yena. U ta ku Jenny 10 o'clock u ta va fambile a tlhelele ku lo matshama kona. Fine then. So u ga Kensani. Kensani u rhumele SMS. U rile ku teni u a dile a le tirhweni. Ta vuya ku nga ri khale. Okay. All right then. Kensani tlharihile. Tshika ku stressa. Kensani kwala. Fana na wena. I'm good, thanks. Thank you for getting back to me. I was asking about the pesticide delivery. We placed an order about a week ago and we haven't received anything yet. Yes. Okay then. Thank you. Thank you. Bye. Minjani? Minjani. Oh, okay. Loko mi lava ntirho a mi komba mi ta mindzuku hi pfarile sweswi. Pasala ntirho. Ntirho u kumini ende la ku tirho ku tshembeka. Magwinya man. Ana saca. Mlengo, no man. Que mañana mlengo. Misava magaza